শাড়ি লিসু হ্যাঁ এটা না সবেদা একটু সবেদা ধরে কত সারা লাগাইছিল অটকনের ওই 300 টাকা করে একটা সারা ওই পাশে গত মোট 6000 টাকা সারা কিনছি 300 টাকা করে 3000 টাকার মরি গেছে এটা ভাগঘর নিজে নিজে লুডুস রান্না করবেন ওই ভিতরে আসুন পরে পরে ওই গ্যাসে এনে রান্না করবেন আচ্ছা এটা ভাগঘর ada betu awal ada trailer ايوه هذه هو انه هنا اول ما في هناك قديم ওই বাথরুম কেন যাই ঘরে ঠিক করেন আপনার দেওর har init dito guys kama mina init dito say hi hello guys hello sit down here init dito mga pari init sa lugar na to parang ako naliligo ng pawis সাসমা এটা যদি কামে না হিজ দা পার্ট ওই অনেক পাখি এসে init naman ang lugar na to parang Saudi din ay naku wala ka nga sa Saudi pero parang doon naman yung feeling kate hello guys mag house tour tayo dito sa bahay ng friend ni Mr. Ito yung bahay veranda ng kwarto na bakante lang natutulog bakante siya ito yung bahay nila hindi tiles karamihan sa dito masemento ang bahay pero hindi tiles nung nagpa-tiles yung mga milyonaryo nila sa kanila ayan ako naman mag-spam yung video ko ako na kayo ng video na spam copy store sa bahay na malaking bahay nila pero wala sa ayos puro tambak dito oh yan may manok na itlog nandito sa kwarto ayan yung patatas, sibuyas at bawang yan sa harapan ng bahay nila yan tapos nandito pa yung mga sampay nila. Ganda yung mahilig sila sa color color green cabinet green aparador pala cortina green tapos ito yung harapan ng bahay nila nadidisbeauty yung bahay nila dahil dyan sa pagkain ng baka na yan oh, dayami ng palay doon sa kabila maano rin ang bahay doon ganda rin pero wala sa ayos kung ako may bahay na ganito ayusin ko ayusin ko yung puro sampay
Hilig sila sa sampay-sampay. Ang pintura ng bahay niya, kulay green. Kulay green. May hagdanan siya paakyat. Pero puro naman gamit. Yung bawal day ng asawa ko nandiyan. Na nagpa-rent. Hindi na ako papasok sa isang kwarto kasi nanood sila doon ng TV. Yan yung gate nila. Nilagyan pa ng rainbow. Rainbow. Sila sa kulay pink.